Din İslam'dağı Sarat'a. Sarat coşken canvar şu balama. Üretip dedim ele. Sarat'ın ayılından ile. Kursan tege. 15.000 payda verip. Naatı alıp geri tat. Hem şu balama uçunda coşat alıp verişim gerek kayra. Büyüme takır coşat gelbedi. Çudeçi. Kıyla yürüyün kaldı. Hazır. Bunu satpayız başkan satası pisine meyilap tapalan kaldı. Anam mingiz koyduk. Siz bağın aka. Kuda kalasa. Siz oylaganda at bolup bersin mi? Tawar tüpelesin porterge? Qancha jiktading var? Ha, sarım. Şu minetken de şu bala. Ha? At jaktı mı? Minip gördün mü? Qanday eken? Jaktı mı? Atasının balası. Ataң үшін at alып berip tursa zor da öküm ha? Moşne de. Bardıq ele balanın atası şunday bolsun ha? At alып beriң degende alып berip tursun ha? Kalan çağırgen alıp berdim da. Çıgat eken balаңыз çiğrak eken. Ne? Satpay. Neyini satpay? Attı. Attı mı? Evet. Sarat. Ya bu at ança жүгүрбейт экен. Оор экен. Din İslam'a başkamda küçtü at alıp berem la Din İslam. Sen karasang? Ha? Ne sıcakta anı sağa? Ha? Kalmat attıydı. Yok atlar. Kalmat attı. Hey kızım. Sen bari at minbeysin go. Ay. Neme? Vay. Neme yaparam? Park yaparam sizlerde. Yok. Gel. Oy, geçki gün ısısayam çıkıp alıp şunu sılap, sıypalap, çöp tapar berip takan hem siz kağbasta özünüz aka. Kısıyla cu salmında zakonları, neyse işte çamda evde onu ay verip. Bak yuvan sayın açıladı gene. Ne geldi? At minip kaldı. Atlarımın canına para vermekle başka atlara. Jantırım ben hayırda tanıdım, yeminle tanıdım Jantırım. Ben hoşum göreleyle bu olan içe. Şu videolar. Çok açıp gitti bu. Nice. Bu başka bir coşat alışımız gerek. Kuda kalasa. Atım benim kayırlaşıp koyup ketti. Biri övüp koyat hadi. Ya doğru. Ben de sıra can oladı Jantırım. Var joğun can koyayım denge. Sıra can. Sıra can oladı Jantırım. Kuda kalasa bir tokum alayın komplekt sizden. Bardağı geliptir de. Sizge nasip eken. Semeni kelip aldık da. Жақсы at болып берсін aka. Қандай ниетті алған болсаңыз. Ошондай немеңізге жаратın. Sarı balasına sarı at alıp berdi de. Çıgat.
Gördüğümde tagına sıldak salan değil mi? Ayda qo'ysin. Chiqqanda o'ng'ayla chiqib kelganda. Cho. Cho. Şırdaktan bir koysan. Cho, chiqat. Cho. Cho. Sen bir yakacak. Cho. Cho. Arif. Мындай аталган эмесмин деп атат. Биринчи жолу. Бирок 10 күндө тааныбай каласың деп атат. Bunun oraya bu soğuktuk et. Ha. Bunun oraya kırıçığı baldı gönde. Просто жоон экен да билинбейт экен анча. Арыктыгын тана алыш керек бирок. Арык кыйын арык. Жаңа үйгө барса. Кол береді. Жанагы реза минилген ат жоош болот экен да мына. Мындай жоош ат көрө элек болот. Семейный келип алып кетишти. Сантага. Өтө жакшы киши да. Өзү жүгөн током сатат. Ат жабдыктар сатат. Азыр жерде. Мага подарка кылып таштап кетти. Бирөөнү азыр көрсөтөм. Мына келген жагына кетти. Курсан така. Насип экен. Менин балама мурушуп кетти, сатпа деп. Кудай буйрса балабызга башка ат алабыз эми. Мынакей. Бактылуу семья экен да бар. Биринин артынан бири келип эле маселени чечип кетишти. Бала дагы. Туугандар. Onu былтыр бирөөгө жасаткан экен. Чоң жабы баягындай. Onu ошо тиктирген пулуна берди. 1800-гө. А муну мага подарка кылды. Атыңа жабып коесуң деп. Эртең Өзбекстанга ат салам да ошонун үстүнө жабып берип берем мен дагы подарка кылып. Kanalımıza жазылып, лайктан басып, жақсы сөздерден жазып кеткеле. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракату. Мына. Ертең акыркы күн, ертең кечке күтөбүз, бул да сатылган ат көпчүлүк билет. Болсо башкасына беребиз, же болбосо багга киргизебиз. Өзүм жакшылап ойлонуп же берем, же багга киргизем.